الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل لعباده العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر نحمده سبحانه وهو المستحق أن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wasinsanglit ka pamudji pagkatunggal simahasud simahatinggi Allah. Sarta salawat iwan salam panabi pilihan amuin nabi pamumukuhan addat junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabut pakatan ahli kalwarga niya lapay na ingkatan lundang karabat kasahabatan niya. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsampurna kabuka sarta ayaw kita nyo magrida mikimatay wat malaingkan halang likusan singka Islam sampurna. Mga jama'a berhormat, inakisin mga kaulamaan sin kita niyo, laysa al-'idu liman labisa al-jadid bal inna al-'ida liman khafa yawm al-wa'id fal-yawmu 'id وغدا عيد وكل يوم لا يعصى فيه ربنا فهو عيد. Bukon in pagbahasahon Eid pagkugkuyag amo na magpalingkatan kita nyo pangampo magpalingkatan kita nyo panamong bukon nyat tulong sin mga kaulamaan sing kita nyo in hakikat sin pagbahasahon Eid sumakawa impagbahasahon Eid amuin nagmamuga siya nagamal ibadat himinang singkatan dia akan imanib hakatan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtagaman niya haadlaw amuin magbak na siya iwan sin tungbas sin kakahinang niya falyawmu Eid wa gadan Eid adlaw ini Eid konsum Eid. Fakullu yawmin la yu'sa fihi Rabbuna fahuwa Eid. Katan adlaw, amo hindi kau makapagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabilang siya Eid, pagkugkuyag patuhan tanyo Rabbul Alamin. In Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, haadlaw Eid, kita siya sinhambuk sahabat nagtatangis para haling katan kasahabatan nagkukugkuyag. Imasubuin hambuk sahabat, ya amiral mu'minin, alam al-buka'u fi misli hadha al-yawm al-mubarak. Unim pagtangisan mo yan niya kaw amiral mu'minin, Umar ibn al-Khattab. Biasin adlaw ini, adlaw mulya, adlaw mawarakat, adlaw hipagkugkuyag. In mga kasahabatan, akon katan nagkukugkuyag, pagluwak mo yun ikaw nagtatangis. Inabisin Umar ibn al-Khattab, atadri liman al-Eid? Kaingatan mo kakalong niya bang parakan siyok, imatan pagyanon Eid, imatan pagyanon pagkugkuyag. Innal Eid liman amna yawmal wa'id wa liman ghafara lahu Rabbuna jalla wa ala. Impagbahasahon Eid pagkugkuyag law sin amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab hisiyo-siyo innalappas
haadlaw paghisab. Hisiyo-siyo, nakasurvive, nalagpas, haadlaw pagbista, haadlaw kiyamat. Iwan hisiyo-siyo, iyampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya, katan parudusahan niya, manaot maaslab, amuyat tulong sin Umar ibn al-Khattab, pagbahasahun, hakikat sin pagkugkuyab. Hakikat sin pagbahasahun ayin. Alhamdulillah, natikmusta nyo na piwasahan, katibuusan simbulan Ramadan. Ahon, tahon, patahon, maun sadya, pag-alukakati, bukon na haantara sim mga kaulamaan. Sa sambil na hinang na, akon na tinangga na kita niyo, maun pagsamimi, apanghati, tungod hapagtagna, simpag puasa, tungod ha pagkita, sinsahali, simbulan Syawal. Akon tahon patahon, immas ala issue ini, daran-daran na sadya jimadyato. Kano ba timag na impagsamimi hapang hati? Hajaman na to na ini, hajaman sin mga kaimaman, atawa hamasa pa sin mga kasahabatan, hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imparakala pag khilaf, pagsamimi hapang hati, jimato na hamasa pa sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sin mga kasahabatan sin Nabi, amo inyaon nila pakyasasakupan, magturun, magnaugin Jibril alaihi salam, magdasin wahi, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, jimato na imparakala pagsamimi, apang hatiha antara sin mga sila kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyana sin nalimpal hariwayat, Abuno Ahzab, nagparasun dalo, Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapakubat, mga sila Yahudi, Bani Qaynuqa. Ang pananagsabda ni Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan, ambok platon sundalo, mujahidun. Nagsabda ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, la tusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ayaw tuod, sumambahayang inhang katauring kanyo, sin waktu asar, hingga suway sa rumagpak pa Bani Quraidah. Miyanaw yung mga kasahabatan, maksud magjihad, gubaton yung mga sila Yahudi, labay ring haraakan sintuhan tanyo Rabbul Alamin, iwan sin junjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man sila haran, wala pa di maragpak pa Bani Quraidah, iabutan na sila sin waktu asar. Dahil hasabab bito na simpak magtuy paruang kawahari in mga kasahabatan. Faadraka ba'dahumul asru fit tariq. Si mambahayang in kaywanan din kanila sin waktu asar haran pa. Laung sin kaywanan may takamo yan sumambahayang asar para halindaakan kato sin Nabi. Ayaw sumambahayang inhang kataurin kanyo sin waktu asar suway na sa rumagpak pa Bani Quraidah. Inaga sin mga kasahabatan, bukulong niya bihatin maksud sin Nabi. Miabot na waktu asar, may tapagitan nyo rin sumambahayang. Sin inini, daakan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Inaga sin kaywanan sahabat, aun hambok sahaba na mong, di tuod ako sumambahayang asar, misan pa yung kiaunan niya tungay risok sindon, kita nyo rumagpak pa Bani Quraidah, dito na ako sumambahayang asar. Doon ay nililay sin mga kaulamaan sin kita nyo, bang may tanaaw ng pagsamimi, yung pag-alukakati, antara sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabahagi magdua, tanzim ad-dini, iwan sin tanzim ijtimai. In mga kasahabatan nung si mga kaulamaan sin kita nyo, amuin, iabutan man sila sin waktu asar, si mambahayang na sila haran, bukon niya tulong nila, panulang
hakuman daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod sa ang pagtawag tanzimud dini, commitment sin kita niyo paagama Islam. Commitment, kawajiban sin kita niyo patuhan tanyo Rabbul Alamin. Kalna mayta nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta. Parihalaan niyo, palindugan niyo tuod in sambahayang 5 waktu, lawi awla na tuod in sambahayang al-wusta, amuin hapartangahan, hagitungan. Unin sambayang hagitungan, amuna in sambahayang asar. In hikarwa na hinang sin mga kasahabatan, amun wala tuod, isab sumambahayang asar, suway na dimatong pabani Qurayda, misaning kiaunan niya, dimatong sila sin waktu rum na. Nalawa ka nila yung waktu asar, nalawa ka nila yung waktu magrib. Tungay gisok na. Inyatto tanzimul ijtimai. Commitment pagrupo. Commitment paparhimpunan. Commitment pajamaa. Sabab may tain sila halong pagbunuan. Kaingatan sing kamo, o hindi ka to tanyo, men in uniform. Kaingatan nila bang unin pagyanon command. Kaingatan nila bang unin pagyanon daakan. Bang hapagbunuan. Di ka makajari mag-question. Sabab may ta, tupot nakura mo im makaingat bang unin hikma, unin wisdom, may ta sa nagkuman bihat to kayo mo. Natupot Rasul sallallahu alaihi wasallam imasintuhan tayo Rabbul Alamin im makaingat bang unin hikmat, may ta nagsabda bihat to yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misan pa kamo yabutan waktu asar, ayaw tuod kamo sumambahayang. Subay na kamo rumagpak pa Bani Qurayda. Hati niya, hamasa pa to isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kasahabatan naawon na impagsamimi. Hapagpaham sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon to'y parakala bago. Inagis yung mga kaulamaan sing kita nyo fi hadal hadis min al-fiqh. Bunal tuod doon ha hadis yan, fiqhi. Annahu la yu'abu, bunal tuod, bukon ayib in kumawa hakalahilan ma'na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan bukon da isab ayib, in mag-istinbat hukuman. Hari kumawa hakalahilan sin Qur'aniwan sin hadis, sa magpaungungkaw sin pagpaham. Asupaya makapauplot kaw pakaradyaan hukuman ba, bukon niya to ayib lang sin mga kaulamaan sin kita niyo. فَكُلٌّ مِنَ الْمُخْتَلَفَيْنِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٍ. Ingkatan yaon, nag-ikhtilaf. Imamurakatan lang si mga kaulamaan sin kita niyo. Nahikarita pa parakala, amuin isyo, akong tahon patahon, di nasadya akong mahalulay. Masala parakala pagtandaw sin sahali sin bulan Ramadan. Iwan pagtandaw sin sahali sin bulan Shawwal. Bininan kita nyo pagduman sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Yarahan kita nyo karasulan, kanabihan. Wayron na kanabihan. Hisiyo, impangakaran sin kita nyo. Al-ulama, warasatul anbiya. Im mga kaulamaan, sila inwaris, ganti sin mga sila kanabihan, karasulan. Mga kaulamaan sing kita nyo ilabi makakilabang tungod pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila makaingat sing kahukum-hukuman, sila makaingat sin hadis, sila ilabi makaingat din kato bang tungod pa paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pandapat sin mga kaulamaan sing kita nyo tungod papagtandaw sin sahali bulan Ramadan, iwan sin sahali sin bulan Shawwal. Sa kurang-kurang na bahagi mag-upat, impapanaw sin mga kaulamaan sin kita niyo. Impanagna ang qaul, idha ra'a al-hilalu fi baladin, lazima jami'ul balad al-amalu bihadhihi ar-ru'yah, was-siyamu bimujibiha. Wa huwa ra'yu al-hanafiyya wal-hanabila, wa huwa al-mu'tamad 'inda al-hanabila, wa ikhtarahu al-Lays ibn Sa'd. Impanagna ang qaul, papanaw si madhab Hanafi, yung hambuk qaul, madhab Hanbali, sarta mo na pini, papanaw si Imam Ibn Lays, Imam Lays ibn Sa'd. In akin nila,
bang kakitaan na sa halibulan, hambok hula, mawajib na lang niya makad. Inkatan mamuasa, mawajib na makad. Inkatan muka rin hapagpuasa bang saupama kita na hambok hula. Bang saupama, kita na hambok hula. Saupama, kita hahula Saudi, in sa halisim bulan Ramadan, atawakan sa halisim bulan Syawal, habanag na ang madhab ini, mawajib na inkatan makad. Bang kapaabutan na sila kapasampayan sin suy-suy, sin kita na lang nyari hahula ini. Bisan pa wala kita doon hahula nyo, mawajib inkatan makad. Amo yat tim papanaw panagnaan. Unin dalil nila, parang man sintuhan tanyo Rabbul Alamin, faman syahida minkum asyahra falyasum. Isiyo-siyo, in makakita kanyo sin sahali sin bulan Ramadan, in makakita kanyo sin sahali sin bulan Syawal, namuasa na siya, namuka na siya. Artinya, kataluakan, simparman sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Kagdalil nila raysa bin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati, waftiru li ru'yati. Puasa kamu bang nyo kakitaan in sa halibulan, buka na kamu bang nyo kakitaan in sa halisim bulan Syawal. In hikar wa qawl, wa huwa al-mu'tamad fi al-madhhab al-malikiyah. Mu'tamad at mufta alayhi pagpapatwa sa madhhab sin Imam Malik. Anna al-hilal idha ru'ya fi baladin lazima as-sawm al-bilad al-qariba wal-ba'ida. Amma al-bilad al-ba'ida jiddan fala yalzamuhum al-akhdhu bi hadhihi ar-ru'ya. In madhhab hikarwa, madhhab sin Imam Malik, banglang niya kakitaan na in sa halibulan hahambok hula, mawajib na lang niya mamuasa. In hula masuok, iwan sin hula nakalayo ti amon bukon malayo tuod. Amon bukon makalayo tuod in gap sin time zone niya. Di sa mabot mga 2 jam pataas in time zone. Artinya, biya na sin Philippine, mamapangdag hula, bang lumiyo na rin hato, lumiyo na rin ha Asia, bukon na mawajib kanila yung makad. At awakan bukon na mawajib ka to, bang lumiyo na sa kontinent yaw namun nakalayo tuod. In dalil nila, sibo daywan sin dalil hikarwa. Amatin madhab hikarwa. In madhab hikatu, idha ra'a al-hilalu fi baladin, لزم الصوم ما قرب من البلدان دون ما بعده وهذا قول جمهور الشافعية وعند الحنابلة وقال به بعض الحنفية وبعض المالكية. In qaul pendapat papanaw hikatusin mga kaulamaan sin kita niyo, apabila lang nila kakitaan na in sa halibulan ambok hula, mawajib magad hanaka kita hula yan impang daig hula niya. Amo in Cebu, in continent nila, Cebu in time zone nila, misan nag-awat, salat da. Mga hangkajam. Biya na sindi ka to tanyo ha Philippine, maumpa Malaysia, Indonesia, sambil pa Australia. Bukon dahan malawak in time zone tanyo, nagsusuok da kita nyo. Sabab may ta, akon mabistara siya hangka matla, hangka sihap, matlay na mo in place of sunrise, mo in tampat pagtutok guman sin matasuka. Akong nagsisibo da. Amo yato yung pandapat hikatu. Unin dalil nila, hadisu Quraib. Hi Quraib hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini puas na kawapat hanabi. Nakawing man hi Quraib ding Hasham, siyampang sa sin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Iya sumo sa sin Ibn Abbas, ya Quraib, kaano kamo timag na nagpuasa sin bulan Ramadan niya unha wala Syam. Atin niya yung kabalik hi Quraib, pa Syam, puas na Ramadan. Sabab hamasan nila ito magpanaw, magkura, magunta, maghajat waktu mahawa haram. Na si Mampay, hi Quraib, pahula Syam, pa Syria, waktu hipagtatandaw sin sa halibulan Ramadan. Laung hi Quraib kan Ibn Abbas, di matong akulong niya pa, hula siya mahapon hamis. Kita
Kita kulong niya kasabuhan ko yung mga kasahabatan. Iwan sin nakura sin mga Muslimun hi Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nagtandaw na sila long niya sin sa halibulan. Hamahapon hammis. Kita long niya hi Muawiyah sa halibulan. Kita sin mga kasahabatan. Kita kulong niya Ibn Abbas sin sa halisim bulan Ramadan. Ahula Syam sin mahapon hammis na. Dahil nga sa wabyat to nag-declare in Muawiyah in magpuasa kakonsuman. Haro adlaw Jumaat. At yung mga kasahabatan, yung mga Muslimun, hahula Syam, hamasayat to, timagna sila nagpuasa adlaw Jumaat na. Long sin Abdullah ibn Abbas, adapun long niya in kamiri hamadina, iwan sin mga kasahabatan, kaywanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, timagna kami long niya nagpuasa adlaw Sabto na. Adlaw Sabto na. Wala atin nga nagkauna nagpuasa in Syria, Syam, deng sin Hamadina. Long sin Quraib kan Ibn Abbas, awala nakfi bi ru'yatin wahida. Kuno long niya, di ka kalong niya mamarahi amuin hambuk na sa dyan magkita, bagsaw pa makita na hambuk hula, makad ni walong Quraibing katan Muslim, makad ning katan. Di ka kalong niya mamarahin bihat to, di sin pandapat sin madhab panagnaan. Madhab sin Imam Abu Hanifa, iwan sin Mu'tamad. Hamadhab sin Imam Ahmad. Makad ning katan, bang kita hambuk hula, makad na walong ning katan, bang kapasampayan na sila. Hawal, sin kita na hambuk hula yaunin sa halisin bulan, doon nakabulan Ramadan, doon nakabulan Syawal, makad na sa diyeng katan. Ang yatim pamong sin Quraib kan Ibn Abbas. Inagi sin Ibn Abbas, la, bukon bihan. Bukon bihat to. Di makajari. Imagugat kabtan ng di sin Ibn Abbas, amun namong siya, hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biha inilang ngendaakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, bukon wajib imakad kau. Hapag kita sin sa halibulan, sin hula nakalayo rin kato. Amo yato immadhab hikato. Immadhab hikaupat, den kan Ikrima, iwan sin kaywanan, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq, masing kaywanan kasahabatan, madhab hikatu, in agi nila, anna likulli baladin ru'yatun khassa wa la yalzamu bi ru'yati ghairihi. In tiap-tiap hula suway tuod siya magkita sin sa halibulan. Hari siya makad misampay kiaunan niya pang daig hula. Sa pama Philippines, di kita makad ha Malaysia, di kita makad ha Indonesia. Amo inin pandapat hikaupat. Anna likulli baladin ru'yatun khassatun bihi. In tiap-tiap hula, suway tuod siya magkita sin sa halibulan, hari siya makad, apang daig hulaan niya. Napanaw sin kaywanan kasahabatan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So haunin aslam, labi makaan, pangakaran, sabab in orbit, di tuod magsimu in kahalan sin kita niyo. Iwan sin dukay hula. In time zone, sin kita nyo pa Saudi, 5 jam. Pa Egypt, 6 ka jam. Katumtuman ko, amuin bukong pa uso in cellphone, o bukong pa uso in social media, sin masasing kita nyo wihaon. Hamarawi pa kami. Nag-declare na rin di, Amindanao ka to, sin kung ni sa haylaya. So, makauna kita nyo mag-declare din di. Asatang Pilipinas, din sina Saudi. Isagwalo sindum di ka to, mag-declare na yung mufti. E din dito kanilong tuso ka pa. So, natutugning kita nyo rikatang. Bukong pa uso yung cellphone in social media. Ang mga kakampungan, kaanakan, naghihinang ha Saudi makatext, makawaita, nag-declare na in Saudi, maghaylaya na konso. Agad makinggungin kita nyo rikataan.
Makad na kita nyo maghaylay hasaw di sinyaon na ubos na miyumumos sin mga kaulamaan sin kita niyo. Imamura tukatan, imamura. Unoin wala imamo, amo hindi kita nyo makad. Hapad duman biyutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabda niya, sumu li ru'yati. Puasa kang uwang nyo kakitaan sa halibulan, wa aftiru li ru'yati. Buka na kang uwang nyo kakitaan na sa halibulan. Akalahilan sin hadis, diak kita nyo sin sara. Ipapakita in sa halibulan sin pangatod sin mata. Pangatod sin pangatayan. Bukon hindi akan magbista magitong magtitikkaw. Bukon. Pero nasadyan na sa, di matuhamasatan nyo na bihaon. Bulan Sha'ban pa nagpupuasa na. Duadlaw na yung puasa. Haylaya, Ramadan pa naghahaylaya na yung kaibanan. Musibah rakula. Biutangan kita nyo padduman haparakala pag-ibadat. Asupaya makaagad kita nyo habitikan sinsara. Simulang kita nyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naamoy ninsuway tanyo ingato. Imparakala, pag samimi, hapang hati tungod, hapag kita sinsa halibulan, bagsaw pa, kita nyo ba? In Saudi, in Indonesia, pitsahambuk sila timag na nagpuasa. Jimukop kauhaan tag siyam impuasa nila. In Saudi. Impangdaig hula sin Saudi biya sin Egypt, para hal nagdungan sila nagpuasa, pitsahambuk in Egypt, in Oman, in Jordan. Daklinan da yung katan, nagpipikitin hula. Biya sin hula at Malaysia, Indonesia. Wala miya ka din Egypt, in Ordon, in Oman, hapag declare sin Saudi, sin Salatul Eid. Why? Sambil aunding mga scientists, astronomers, na mayta, mustahil lang nila kakitaanin sa halisin bulan Shawwal, biasing kahapon niya. Mustahil. Sabab wala tuod misang miyabot 1% accounting nila in sa halibulan. Ang imbunal na mataod issue. Sin 2011, researchan nyo mga kwalak kang lupahan. Nagsa in declaration sin hula sa bukong pagkatak. Researchan nyo hapag declare nila sin haylaya. Ingkita nila bukon sa halibulan, bituon. Dari nga sa piyat sa sila nagbayad pidya. Sa nagpagpuas haylaya nagparaak, hataon nila, imagkada hang kaadlaw. Magkada hang kaadlaw sin puasa nila. Amo itin jimato. Bukon hat na kaminsan. Nanay tayo tuwalag, miya ka din hula Egypt, in kay ba ng pangdaig hula, para hal nagdura sila hapag puasa pitsahang buok, sa nagpadyukop yung mga yaong katluan adlaw. Damit yan in Indonesia, nakauna rin ka to, tayo in Indonesia. Pitsahang buok da isab sila nagpuasa. Yung kita nyo sa atang Pilipinas, pitsaruan na nagpuasa. Sa singkat, kahapon nag-declare magtoy, tak isa pa. Nag-declare magtoy in mufti sin Indonesia, in haylaya na mo pitsa katluan. Adlaw isnin, di na sin adlaw ini. At yun sila, nagpadyukop da isab. Sin puasa nila, katluan adlaw. Nagtandaw sila sin sa halikulan, wala nila isab kita. Although lang tayong gabon, dapat marikato tanyo pa, Southeast Asia, makabon. Bukumbya sing gabon, hahula Arab, safi siya. Masawa tuhod. Sabab hula tanyo tropical island, darang iulan. Kanya ito sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in humma alaikum. Banging kayaunan simbulan yan, kerarampukan, yaon na. Yaon na yung bulan. Law mo kawantag siyang nimpuasa na mo. Sa kurang-kurang yaon na yung bulan. Sa kerarampukan, wala nyo kita. Misan pa ka mo makaitalumpong, ditod kakitaanin sa halibulan. Sa may ta, kerarampukan. Na inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'akmilul iddata salasin. Pajuko pa nyo na imbilangan simbulan Ramadan, katluan adlaw. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم أما بعد mga jamaah berhormat in parakala pagpuasa in ini ibadat di akan sintuhan tanyo Rabbul Alamin ibadat siyuko si mahasud si mahatinggi Allah impagdihil karayawan tumbas kaniya. Misan pa sambahayang, huun sambahayang, in salaggo-laggo na puntukan sin ibadat. Tandaan niya, wala piawajib sin Allah Ta'ala riha wa bawhumi in kapardo kawajib sin sambahayang. Ya kawain Rasul sallallahu alaihi wasallam dito tiyukbal kanya piawajibin sambahayang 5 waktu. Sa wala da siyuko sin Allah Ta'ala yung pagbista, pagdihil karayawan sambahayang, misan pabihat to inlaggo sin ibadat yan. Sa putika sin ibadat puasa, Allah Ta'ala yung simuko kanya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu li, aparman sin Allah Ta'ala hadisul qudsi, as-sawmu li, wa ana ajzi bih. In puasa yan suko kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ako in tumungbas kaniya. Ako in tumungbas kaniya. Nahasupaya madawhatan yung tutungbasan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag puasa sin kita niyo, in kabayaan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, makad kita nyo haaturan biyutang niya, bang biadiin kita nyo magpuasa. Pirahan kita nyo Nabi. Yan na yung kahadis-hadisan namumumus na kataan hakakitab-kitaban. Uunlong tamakadyan ita pa i-consider di masa na kauna, kaapuan tanyo at to kamaasan tanyo, makadyan ita pa i-consider din parakala pagtakwim pag-itong sin sila, pagtitik sin tiap-tiap huruf. Sabab may ita, akon wayroon guru hamasayat to, wayroon kaulamaan. Pagsaupama, wala kita halupa sub, kita sindendi hasambuangan, ando wayroon makapasampay kanila. Sing kita nin sa halibulan di. So may ta bukunin masa nila asim masa tanyo bihaon ini. Amun aun-aun jumato pakaradyaan kahatihan magtuy sin dunya. Yung mga kamaasan sing kita nyo matto sila palanggal, pamasjid. Mag-asubuhi-asubuhi. Aun nakakita kanyo sin sa halibulan way. Magkita ada sabto sila sin sa halibulan sa pagga, wayroong panyak, bukon biya sing kahalan, di madyato hamasatan yung pihaon, amo na mahinang nila magtatlo. Huon lang, tamakadyan tapay considered, imasa nila. Imasa pihaon, yukop na impanyak, yaning kaulamaan di maabat. Makad na sadya kita niyo. Ha? Kaulamaan sing kita niyo. Makad kita niyo mufti. Mufti sing kita niyo. Ni'mat, sin Allah Ta'ala, yan pagkato tanyo biyos. Iba Tuan Abdul Waqid, Abu Bakar, kung mampihawa pa siya ng Allah Ta'ala yung pamumulat niya. Ni'mat, may ta ni'mat. Bisan di ta nabis sarahumang biya din lugto niya hapag-akama. Tiranan na hinang parusabawan siya, iban siniminilit, masabot ko na. Kakilakan sin aung tuy Muslim din di hasatan Pilipinas. Kakilakan hawa-hula. Ni'mat yan, katutan niyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Sababit to, labi marayaw in magdungan-dungan kita nyo katan, tumunay sin pag-ibadat patuhan tanyo Rabbul Alamin. Ayaw na mag-una-huli. Ayaw na mag-una-huli. Bangunin declaration sin mga kaulamaan, makad na sadya kita niyo. So pamisan adlaw akhirat, mag-asubo, asubuhon kita nyo sin tuhan tanyo Rabbul Alamin. Wala imamo in pagpuasan nyo, wala imamo in paghaylayan nyo. Naundaman hikatudlo tanyo adlaw akhirat. Nalaw, ya Allah, yari mga kaulamaan na mo. Silang pinakaran na mo. Simparakala pag-ibadat na mo. Sababin nabi na may ta in kaulamaan ganti sin kanabihan. Ganti sin kanabihan. Na masafety kita hadlaw akhirat. Ampay mga kaulamaan sin kita nyo.
di tuod yan sila magpatwa, magpawa hukuman ding hawa nafsu nila. Sabmay ta kaingatan sin tiap-tiap ang katauren kanila in sila asubuhon bibistahon. Adlaw akhirat sin uno-uno na hukuman kaya pakuha sin sila. Na ayaw kita nyo maus sumudsul ka. Muna-muna kita nyo tumag na magpuasa, muna-muna kita nyo tumag na maghaylaya. Ayaw. Isang para kala ibadat, ayaw. Labi marayaw yung magdura-dura kita nyo katan, sumud palam sin suluka sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hada wa sallu wa sallimu ala man amartahum bis salati wassalamu alayhi. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد علينا سعادة وتلاحما وطمأنينة وتراحما وهناء وتبسما ووفاء وسلاما ومحبة ووآما وبهجة ورخاء واجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم المكرمين زوجاتهم وإخوانهم وبناتهم. اللهم أدخل السرور على قلوبهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أتيته يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.